tua foi tuan won wa ko tua ko pia atamo kan ka won pia na no ni ban ket ma jeni chi ba chi ki to yen mi ro to dang or replacing wang ma yen no to ma dan ki to yen no ka ke timo kitu ni me ni dong chi ma ki yugo ma diang chor cha mo ke kan to na no ket chi ni ko ba ki ni yang chor di yang karo kiti ko dwa kana kita ya kay kil complain ki waje ne gen ki ngi gen ke ti mane so eni ti kan la nyot me ti mo ka ma pole obi na ki wangu kama wan ti america ko ye kama gen fu bu mo ko de ay kon ki pe ki ti mo ma be a foi mate belu tuha jot ba ngunu ngi kare Lakwed TV da to chue chila wati lok mi ba la lo maslo wati kan na no yo ngo mo wa mo kon ki ngom pa no me kwa wati kan la ka de tim ga chela chel si ma fu wati kan pen kere ma ta ye balalo wa mer ni balalo awe lo Acholi ket ma president wa kere si wonu be bete kin na no mo wati tim alego na Acholi du ci wa toro chingwa eni pa ne perwere ngara che de ken eni pa pakara yana ya Acholi for better for our members Karawang me Acholi for our more one bana tao na lok dia mo manak un ko nen tong mo ka en mo ka ene man ne ki jel ba ti musobe no wache ni la jone kong dong go a bandalo ti kong dong go a ya wan dong fut pa wa meru wi ngom kan piana lan ma ro mi o bot wa kan wong tu twat lok mo kan ene me ber ki ru tiana nyer mo ko mano ma ga furi wang ti kiana kenyo ki dong lok me Giai jar ka bale jen pa dano ti dong dano ne ge chamo ngo o tim wa ki jar ba ong do uno a wi ngo ma president wa jo ka won pa mer a wa do ne ki komwa pian ka ene pe ngo ma musebe wa na yo do ne ka tiji ana fo won member